Haging la kai turun kop pedeng ka Shillong Lejong persai ka nong se SSC. Hau pas gini gini la kai kelas de bro arli di tim wala lagi persang pantep gol hanri klem la kele kud de kecing kai. Abuan ban peteng segala kapar pat ke di kelamit ke Shillong Lejong ke liawan tip gol nengkong ke ban ribu pra yang bau melim pada kat bahadin katukan di menit putri miki uli obeng mentip sesi gol tentang ke Shillong Lejong menit ke ba prabu sau. Kat bahadu buku kendai pemenit ke dong se SSC wala ka persang pai gini gol Henry kelam lasu hadu buku kendai pemenit ke Shillong Lejong kala langsung ban khor ke nam job dan kelab film ke dong se la ala kanot gol yang bagani giding job ke Shillong Lejong kali ban kamai pura lai puny na ke grup I haki sini medan kat bakan dong se na ke sini medan dak bahasa film ke habat nap se giding la kai ke ban sawan sebuah bagajing la kai pedeng ke isbeng kelab si persia ke CISF Protectors. Hau pas gini gini la kai ke isbeng gol kelala pentik put je ke CISF Protectors hadu pra la kanot gol hadu bukut ke gini la kai kat bah hagini gini la kai urang la kai ke isbeng gol Wisnu uli oban tip da ka hat-trick dan pentak ke isbeng gol hagini ke gini la kai duran cup persia ke CIS Protectors. Kat baleng bagari gini job ke isbeng gol kali oban kamai pura lai poin na ke grup I kat bah ke CIS Protectors wal radang sas kuwe gini la kai jongka Henry kamla suban yo rung sakana oxtik ular dia baka job kajing laka ba khadu jong karu na kedau baka ki arsini medan kelsa pelim arsin arwat program jing laka sibit minit ke North East United FC kan bersa ika bodalan FC ke Port Southern